Sibheke izinja la. Aze ngilunywe izinja. Okay. Oh sijampe la. Mana kade kungenwa ngaphi la? Khona la, angathi umnyango ifile ngaluza indliweni. South Africa ngoba singena la. Le nduku le ngigadi izinja, uhlala nezinja la zo4. Uthi zimgadi nami ngigadwe le nduku. Leli ibhakede ufuna lenza umehluko la. Umsebenzi walo ke ibhakede lase South Africa. Asingene sibone. Ubona ikhonkotha phakathi endlini. Ngabangena kuhlunga kanjani? Ngiyabona ukuthi kulalwa kanjani. Hey, South Africa. Sayaphekwa lo. Mana singene sibone ukuthi ngibona ngimfanta kamkhulu. mana Umuntu olala, kulala umuntu la. ulala umuntu la. Hey, awubheka nje inkoba ziyaneka wabuka. Hey. Ulala umuntu la. Kulala umuntu la. South Africa sesingaphakathi. Umambani lo isho mama, umamba. Ugertrude Mahlaba. Sikuphi la? Semondlo. Kuyiphi section? Section ewo20. O20. Ukwabhiba la ini. Kwabhi mina kwabhila. Number is 406. I-house number is 406. Okay, South Africa. Njobe sechazile akukuningi ngachaza uyayibonela asigudleni asigudleni into ente nje anayo ekhona umama unalo ukhozi nantu ukhozi nasi isigubhu sikagesi ade phekile la kontshisi yes irice la ephekile lamanzi la ay azokuba awezinje oh now uyabaphekela ha hey hey Kosiyam South Africa siyadlula la sekuyi wardrobe le i-wardrobe le South Africa ingubo zakhe lezi South Africa zingubo zakhe lezi wardrobe la angifuni ukuthi kulala umuntu kodwa kuhlala umuntu kodwa kulala umuntu la South Africa kwakuyindlu yotshani nazi ingubo zakhe wardrobe lesihlukanisa phakathi uyazi mangibona la vele ngicabanga ekhaya nathi sahlupheka kodwa sasingahluphekike kangaka sahlupheka kodwa kwangakhona lokho kuzazi netha South Africa ngihlale ngikuhamba ke lokho kuthiwa ke ukuxakeka emzini yabantu aze ngihambe kanje aze ngihambe into enje lokhu ke ibhokisi lakho leli South Africa mina I don't understand South Africa we mama iminyango ikhona iminyango okwayithinta umnyango ngiqale ngawe nje okuthinta ngoba ngakho ngiqale emasipala phela ngithi ngingomasipala yes bafika ngathi uyakhumbula kulesikhathi uvotela uhulumeni wasekhaya yes wangakafika kwathiwa ngikhiphe impahla zonke ngibe phandle ngathi uzofika futhi kwakusaphethe ikhansela ngalesikhathi kwakusaphethe unquma hayi ngakhipha-ke ngabeka ngaphandle angiyayigulela kunayo namani ngaqeda nakusevota-ke sengena i-ANC-ke hhayi kwasuka ukhuluma-ke hhayi banyamalela cijubeli la wabona konke ngaphandle kwangena le-ANC-ke siyiyona ewo-20 phela lapha kuhamba ngamakhansela hhayi-ke ngaya nalo leli khansela nalo lithi ngeke thatha umsebenzi wawo owaqalwa ngabanye abantu umnyango wezezindlu wakwawuthinta ngikhala ngawo nje ukuthinta ngizothuka nawo South Africa hey akukuningi umuntu angakusho la ayikho into ongayichaza ngilala nje ngoba ubona nje nasi ingubo ziyanyeka siyabonga South Africa asithembe ukuthi ke South Africa ngicela ke abantu base South Africa niyalazi ibhakede lodumo ilona kufanele lisebenze lo msebenzi leli bhakede leli alisebenze lo msebenzi niyalwazi udaba lwalo leli bhakede ngakhali mama sekufika ibhakede manje ngabusakhala ma leli bhakede leli lodumo inyembezi kaMama kufanele iwele phansi niyalikhumbula leli bhakede lisungulwe ngomunye umama naye obexakekile
enokubezekile. Lana ke sila lapha kwaNongoma ube nokubezwe umfana isigcwelegcwele indlu ingekho esimoyeni. Lana ke sila la sikhona. Okay, siyabonga kakhulu. Thank you South Africa.